škola se prepoznaje i po jednoj od najlepših sportskih dvorana u gradu. U njoj su trčali, skakali, igrali se i takmičili nekada, a i sada vrlo uspešni sportisti, državni reprezentativci i olimpijci. Mislim da mi je dobro išlo, bez neke lažne skromnosti. I škola, mislim, učenja i sport, tako da sam u to vreme bio u nekim sekcijama sportskim, i u fudbalu, u školskim, i u košarci. Na atletskim takmičenjima sam nastupao za školu, što je kasnije otprilike bilo neka inicijalna kapisa da se bavim atletikom, da postignem najbolje rezultate. S druge strane, škola mi je takođe dobro išla, bio sam solidan đak, čak sam bio šampion znanja ove škole i nekoliko godina prvak škole u matematici, jedne godine prvak i opštine, odnosno grada. Ja kao đak nisam bio toliko nestašan, da kažem, spadao sam one malo mirnije. Možda zato i posle sam se i opredelio za bavljanje streljaštvom, koji je, kažem, opet jedan sport psihološki, da kažem, miran i nije toliko dinamičan, ali svakako da me jako lepe uspomene vezuju za ovu školu i evo, ja kažem, sada i sestreni klinici ovde idu u ovu školu i meni je jako drago i ja se nadam da će jednog dana i moji klinici pohađati ovde nastavu. Olimpijske visine nisu bile nedostižne za neke naše đake, pa se taj divni duh sportskog uspeha i danas širi našom sportskom dvoranom. Svi oni nadaju se da će dobra sportska tradicija škole pomoći njihovom talentu. Ja sam Safira Radovanović, osvajačica drugog mesta u ritmičkoj gimnastici u Nišu. Ja sam Tamara Kuliđan. Ja sam Nikolija Dimitrijević. Ja sam Ana Vučković i mi smo članice kluba Kraguj, gde smo na turnirima, na đurđevdanskim i božićnim osvojili više medalje. Ja sam Stefan Ilić, trener fudbala u Kraguju i Partizanu. Ja sam Dimitrij Jovanović, osvajač više medalja na karate prvenstvima. Ja sam Emilija Simović, osvajač zlatih medalja na karate prvenstvima. Ja sam Uroš Petković, 7. mesto u Srbiji na 600 metara u trčanju i 2. mesto u opštinskom takmičenju u Kragujevcu. Ja sam Anđela Milenković i osvojila sam 2. mesto na okružnom takmičenju u gimnastici. Moje ime je Katarina Jović i osvojila sam 1. mesto na okružnom takmičenju u gimnastici. Zovem se Aleksandra Ivanović, osvojila sam 2. mesto na takmičenju iz gimnastike. Ja sam Milica Gnjatović, osvojila sam 2. mesto u veleslalomu. Ja sam Adam Marković, osvajač 2. mesto u rvanju. Ja sam Ksenija Bošnjaković i osvojila sam 1. mesto u ritmičkoj gimnastici. Ja sam Maksim Marković i osvojila sam 1. mesto u rvanju. Ja sam Zajana Dunja Trifunović i osvojila sam 1. mesto u ritmičkoj gimnastici. U osmišljenim i organizovanim školskim aktivnostima neki datumi su od posebne važnosti. Pored proslave dana škole, obiman repertoar priprema se i za obeležavanje školske slave. Svake godine u znak sećanja na srpskog prosvetitelja priprema se drugačiji program koji nosi iste poruke, slaveći znanje, mir i humanost. Najmlađi drugari verovatno se najviše raduju novogodišnjim proslavama. Na njima ih pored novogodišnje predstave čeka susret sa omiljenim Deda Mrazom, fotografija za uspomenu i naravno paketić. A da škola nisu samo kabineti, kancelarije, sale i dvorane. Da škola postaje tamo gde se deca i nastavnici okupe. Potvrđuju zajednička iskustva i uspomene sa uvek uzbudljivih ekskurzija i zimovanja. Svoju prvu ekskurziju stara škola iz radničke kolonije izvela je sada već davne 1949. godine. Tadašnji klinci upoznali su lepote Ohrida i Skoplja, a današnje generacije putujući upoznaju znamenitosti davnašnje i današnje Srbije. Zimovanja na Zlatiboru, Kopaoniku, Divčibarama ili Tari pamte se dugo. A kako vreme prolazi, glasno i temperamentno prepričavanje doživljaja i grohot smeha zamenit će setan pogled, zagledan u blagi, tihi, diskretni osmeh što se vidi samo u uglovima usana. Da, pamte se, a kako i ne bi. Ponekad smešno, ponekad bolno, ali svake godine uporno neki novi drugari naprave prve korake na snegu i ledu.
uz potpunu sigurnost koju im uliva pažnja nastavnika. Osluškujući savremeni trenutak, škola ne zaboravlja aktuelne teme. U njoj se učimo i obnavljamo spoznaju o različitim društvenim vrednostima. Zato obeležavamo dan deteta, planete, životne sredine, poezije. Trudimo se da na časovima građanskog vaspitanja svoj aktivizam uskladimo sa potrebama zajednice. U svemu ovome pomaže novoformirana sekcija Ujedinjenih nacija, saradnja sa romskim organizacijama, čest i otvoren odnos sa lokalnim medijima. Takođe, posebno negujemo učenički entuzijazam i kreativnost, koji najmlađi učenici ispoljavaju osmišljavajući i organizujući vašar. Prolećni, novogodišnji i jesenji. Pokažete da nije sam. Razglednice i čestitke. Poželite nekom lepe trenutke. Prikupljena sredstva sa ovih šarenih karnevala i vašara namenjena su obnavljanju nastavnih sredstava ili su deo učešća u humanitarnim akcijama. Promocija ovih i drugih aktivnosti važna je koliko i rezultati koji su postignuti. Svesni svoje uloge u širenju društveno odgovornih ideja, razvili smo pažnje vredan odnos sa lokalnim medijima. Naša gostovanja u TV studijima, ali i gostovanja TV ekipa u našoj školi, za naše učenike su sasvim uobičajeni i sastavni deo školskog života. Za 80 godina svog postojanja škola je činila mnogo. Prvo i drugo poglavlje ove priče imala su zadatak da nas podsete na taj entuzijazam i da nas upoznaju sa njenom sadašnjošću. Očekivano, kraj jednog poglavlja nije i kraj priče. On predstavlja novi početak ili najavljuje nastavak putovanja. To naše putovanje biće sve sigurnije zahvaljujući osvrtu na prošlost i uvidu u sadašnjost. Zahvaljujući vrednovanju svega učinjenog, ali i onog neučinjenog. Pomalo već u trećem poglavlju, okrenuta budućnosti, škola ne zaboravlja osnovnu istinu na kojoj počiva. Zato danas, dok u dečijem zanosu slavimo svoj 80. rođendan, podsjeća i sebe i druge da se prema deci ne treba odnositi kao prema draguljima, već da treba sve učiniti da ona to i postane.